Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Ibrahim, a vi možete mi zovete Brohmolić ili Alpine Bird ili kako god već hoćete, ali to je manje bitan deo. Danas igramo Henry Stickmin Collection. Verovatno se svi sećate njega. Ako ne, onda ću da vam onda je on onaj Stickman koji beži iz zatvora, znate. I te stvari. Sad, možda primjećujete da sam ovdje kod drugog dijela, to je Escaping the Prison. To je zato što je prvi deo veoma kratak i mislim da ne bi bio toliko dobar kao video i ne bi bio toliko interesantan. Pa da. Sad, ja ću da kliknem play i vidjet ćemo šta će se desiti. Ozbiljno, ha? Fuck you, brat, kako bezobrazno ovaj lik. A da, sigurno su ga proverili, da, 100%. Spoiler alert, nije ga proverio! Da, on ga, vidite ljudi, on ga je totalno proverio ovu stvar, što god da je. A je skutio. Wow! Okej, i evo ga, sada možemo po prvi put da biramo našu opciju. Sad, kao što vidite ovdje imamo više opcija. Ja ću izberem teleporter, pošto naravno teleporter uvek radi. Joj, jadnik se uplašio. Traumiran. Top 10 slika uhvaćenih pred smrt. Trebao sam da ih right klikujem da mi dobijem bajove. Inače, ako niste znali, u ovoj igrici možete da stisnete desni klik kako bi dobili informaciju o nekom liku. U BIOS, kao što vidite, da, okej, bla bla bla. Ovdje su svi iz onog prvog dela i te stvari. Sad ću probati nešto drugo, file. A da, ona fora gdje se u torti krije nešto. Znaš šta, ja više verujem prozoru jer sigurno je to tačna opcija. Nisam sam iskočiš veoma brzo. Okej, protip, gledaj pre nego što skačeš. To je dobra ideja, pre nego što skočite s neke visine uvijek pogledajte. Okej, rocket launcher, da, to je dobra ideja. Sad rocket jump, brate, geta. Ček, šta je uopšte naciljao? Dobro ciljanje, wow, veoma dobro ciljanje. Kao što vidite, on mnogo dobro ume da cilja. Okej, imam osjećaj da s ovim file mogu da uradim i ovo. Da, mogu. Okej, to je dobro. Sad, imam osjećaj da će ovo da bude kao neki stealthy način beže. Ne, primetio me. Wow, igre ste me uvredili i rekli da imam refleks statue. Hvala igrice. Bunk! To je to. Joj. Quick time eventovi. Kažem vam. Aha, primetili su da bežim. Super. Granate. Odmah. Rambo! Čak ne znam ni šta da kažem o tome. Okej. Dobro, da vidimo. Krenut ću ovim... Okej, dobro, našao sam izlaz, to je dobra stvar. To je veoma dobra stvar. Što znam gdje je izlaz. Kako je tačno u toj kutiji ima nešto? Okej, parachute. Uf, kako je skočio, brate. Ajaj. I naravno, to nije parachute, to je samo obični lanac. Ojoj, to je bilo bolno. Okej, rope. Na šta li se to uopšte zakačilo? To je dobro pitanje na šta se to zakačilo. Nije sigurno zakačilo u pesak jer... Okej, dobro, ja sam vama zbunio sad. Jej! Ok, znaš šta, probat ću da iskoristim plungers, pošto...
Da, ovo je tačno, čini mi se sećam kad sam igrao Voko mali. Vjerojatno ste i vi igrali ovu igricu kad ste bili mali, ako niste, ako jeste, kažete mi u komentarima. Yeah, sneaky escapist. Rekao sam da će ovo da bude neki put da ćemo da se ušunjamo, to je to. Jej, da, to je veoma dobro uspelo, nismo očekivali da su toliko lako uspeli. Ova muzika je sjajna. Ok, 1-3, ima još 2 kraja, pa ću samo da se vratim kod ovoga, čini mi se, da, ovo rooftop. Još jedan fail je sad, to je jetpack. Wow. Wow! Wow! Nemam reći. A gledaj, vratio si se. Wow, ta rečenica. Ok, dobro. Sad, šta nam je još ostalo od ovoga, da? Čini se cell block. A da, ima još jedan fail gdje kliknem ovdje, dobro. I sad čekam da me ovaj ubije. Kako sam failovao tu? Kako sam prvi put failovao tu? Ok, i ovdje ima još jedan fail. A to je da krenem ovdje, ok. Ok, čujem neki razgovor, izgleda. Wow. Ok, izgleda se neko svađa sa... Uh-oh. Ok, to nisam očekivao, wow. Get him. Ok, dobro. Trebamo još ovdje dođemo. Ok, ja sam izbrao drill. Da ćemo da failujem neki... Ok, pa znam sam da ću to... Nismo failovali, ok, crowbar. Pa šta, ajde, crowbar. Ej, Newgrounds logo. Beži, ja! Ova muzika, opa! Bukvalno sam pogodio. Levo! Šta? Ok, dobro, to sam izgleda pogrešio, tu nisam uspeo. Ok. Zid? Wow! Oh, backflip. Opa. Ok, ima da poklikćem po svim ovim likovima pošto želim da im vidim bioe, ne znam. Kako se... Klik. Quick time eventovi nisu moja stvar, ok? Nemoj da me osuđujete u komentarima, molim vas. Quick time eventovi stvarno nisu moja stvar. Spakli... Wow! Čini mi se da je u originalnoj verziji bilo da je kao pištolj ruku, ono kao onaj pištolj prsti. Da, ovo je uradio. Ok, dobro, izgleda su to promijenili. Nice, to je BDS način. BDS, da. Ej, ova muzika. BDS bust out, jej. BBO kraj. Ovo je savršena pesma za svakog gasera, vidim. BBO, to je to. Nice. Ok, ostavim još jedan kraj i još 6 failova. Interesno kako će onda izgleda. Ok, će li ostavim još jedan način da pobegnem ili da failujem? Energy drink. Ojoj. Na svakom malo detka po prvi put proba Coca-Colu. Ok, sad je sve usporeno. Nice. Vajlik s nožem, wow. Vreme za osvetu. Vreme za osvetu. Go to the trash where you belong. Vajlik samo jede ukradena krofno, wow, Henry nema poštovanja, stvarno. Nema nikakvog poštovanja. Ok, wow, očekivao sam... Nisam očekivao da ćemo ovako da failujemo, ali okej. Side effects, nož, wow. Okej, sad je ostavio još telefon. Okej. Okej, sad ćemo da vidimo šta radi telefon.
Porodica, prijatelji. Aha, zove svoga zaboravim kako se kaže, joj. Advokata, da. Witness? Young man, generally Okej, spotted a bag on the znači side of the road. priča ono što je Got video. out and eventually decided to throw the bag in with the others. A da čekaj, ovo je onaj lik iz part 1. So, the defendant Objection. into that bag. Ojoj, ova igra. Is that correct? Ne, ako znate referencu, kažite u komentarima, pošto ova igrica ima mnogo referenci. Imam dokaze. What are you waiting for? Okej, Present this evidence already. hajde sad da vidimo koji su dokaze. Bag, da. Ono u što smo, stvar u što smo ušli. Is that the bag the defendant hid in? Da. Yes, but there's one thing that's been bothering me. The Ojoj, defendant really was hiding this bag. Then onda? how did you tie the knot from the outside? Kako je zavezao? What? Ojoj, da, to ima It's smisla. impossible for him to tie that knot on the outside. To je tačno, to ima smisla, ali How did he do it? kako se to desilo? Simple. He didn't. Ali ne, čekaj, u prvom dijelu se vidi kako to radi, kako ovo ima He wasn't smisla. hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this Stavili very su. witness. As you can see by the doctor's Njegov notes, glas the je. defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. Wow, This is absurd. this is The absurd. witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing Whoa, he'd try fire okay. on the way back to her bank. When the witness and his partner passed the Okej, bag, dobro, ovo nisam he used his očekivao. partner to throw the bag in. Ali da, izgleda kao da je ovo tačno odgovor. But why would he do that? A zašto bi to uradio? Dispose of the body. Kako to glupo pitanje, zašto bi to uradio, The stvarno? witness knew it would take a long time. A to objašnjavao je dispose of dosad. the bag. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from the tomb. O, He was arrested on the spot. The witness thought everything was over. It's come back to haunt him. obratio se. O, obratio se. Taj njegov glas. This can't be happening to me. Well, that certainly was an This interesting can't be trial. happening to me. However, I'm now ready to deliver my verdict. I find the Hand defendant stickman, guilty ako of piše kriv. Not kriv. Not kriv, da. Ej, likovi! Lik u pozdini! I još jedan lik koji se teleportovao. Wow. O, da, Lawyer Duck, ovo je bio vjerojatno najdosadniji kraj, pa... Da, okej. Ovo je također bio i najduži kraj. Nisam očekio da će ovo da im traje 3 minuta, ovaj jedan kraj. Okej, evo ga još jedan fail. Ode? Ne brini se čuo... Jaj. Headshot. Dobili smo sve ove failove. Okej, to je lepo. Znači, mislim da je ovo dovoljno za ovaj video. U sljedećem videu ćemo da prelazimo Stealing the Diamond. Pa da, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ja sigurno jesam jer je ova igra baš zabavna i vraćamo u djetinjstvo. Pa da, to je to od ovog videa. Do sljedećeg videa ostanite sretni i zdravi. Ćao!